Karbi Longri Abirta kelang rape doan arat phan sami nilhin ban kardom nang panjurek lo kardom non Karbi Longri Abirta ke than pon je bang nili thari jit khamsa non birta thipi lang ponik sinang Saruputhar Model Committee atum bench pathir pe ponsi engsam jinpen armugu che jeng ajai make paman pong e jobet arbi ki thike jangpen hidie long sok e tanglong langkang lo bera jokpen si sok kana hokdun Nizang Karbeng long pen Meghalaya dui hoit rong pangbong pen nong jirong alda ka to work hin era jok rat tum pen ke cheleng ji phan kisung na Boko jana long drugs la pen HIV e puthak chrok to ka mai ke paman pon Non puthot birta ang ton pen lang ponik sinang Pai pai ni phai khri ni ani Surupathar Mondol Committee atum bench patir pi ponsi engsam jin pen armu che jeng ajai me ke paman pon Sarupathar MEC Consensi ke parapon Balipathar High Secondary School Pathuak Lam Longban Armu che jeng pon pangcheng ponsi National Highway 39 ant engsam jin pen armu che jeng ajai mek paman pon lo Jai mek ateng pen bang so phi mai ni ponsi Surupathar Mondol Committee amaipu lukram rong pi pensi mai chpahembu pont lapen aliha man pen MEC sangpi karom terang pi Selarson Rongpi Board Chairman Meteorology Weight and Measure Laichen Englang BSP Spokesperson East Karbi Anglong Simeon Rongpar VDC Chairman Naising Ronghang Minika Hansepi Lapen Kaprek Pek Manpeng Thidun da Chitong Dun Labang so mai long chitong dun arat tum phan sami MC sangpi kadom terangpi arideng pent spray machine kobi aklim limu aklim anparsmi har ghar tiranga mati non ki bangji pai pai ni pai krep ho ani India Independence Day ani stami ke talon dun chia phant adon tinalong pan smi national flag stardom at chia phan smi rada tum phan national flag smi pipa jir dun pogojan pen Rajiv Son rongpi Karbi Longri Abirta Dili tum East Karbi Anglong BJP a party pen kapeng khat pon ateng si dili tum dak Surupathar pen sitame dak Surupathar Mondol tum sepater pipon pen pini silent procession in protest against partition of Bharat pu lapang so TP and pencil tum pamopen baji kresi alom penilitum armu kasi jeng ing samri pen armu kasi jeng lapang so mai tum pedopon lo lapang so mai long tum chinghon MEC sangpi kadom terang pi samen chitong dun lapen board chairman lapen tum dak mondola president spokesperson BJP is Karbi Anglong machinglok dak sahaprabri ongdu tum chitong dun pen lapen ako dak polling ke troxy pen arat sa mela bang so pini silent na procession na lang magana si tong no la sa TP alam the ke lahen no pinangan alam the congress a government tum kidip joy te go non sta me 14 August alama bang ke congress a government tum damtang pro an sa me deep joy hala bang so por hut ko ana kisung si tum ka chak nang malapen ko pia po si India Pakistan chithak nang koklo hala sudo hut All India Muslim League tangholapen Congress hal tum ang bong kachiton tia joini si pini lason itu molong punang kok jula haya lam the bangi pini as resource person neli me thangda kalang lo board chairman da kalang lo an part ame spokesperson lai chaning leng nitum banga thomas spokesperson nitum manang peglo la sinitum unan pen nitum kachiniana teng pen nitum kladak pen tada phanil tum than pon lo asilang tum athengno bangke pini la ana lama than pon pedet post ame ja semeda bangke lalo initum ini bangke ning duk pen ka chikimo jo hala bangso ajai meksi pini ke deng pon asinang tum ke wang potang tum adame churo parpeklo pen pin khat pon atengsi pini nitum silent procession ke koi 1947 India Pakistan la bangso kachetha ka hot hala bangso partition hot kisung ke boy ke ponang ado ko bitum phan itum India long kisung ve ke phodon ve ke tum phan tum kachikimo pon isi bangla bangso silent procession si tum pado pon lo la pen thu bangke pini la bangso amei long puthot ni tum council pen Karbi Longri council pen agriculture department la kadoko pen nang kilipon kowe arong la pen thu nimu arong la kadoko ve tamen itum local committee tum phan che phapon si ile bangso mei la ko itum cheron pon thulo la sini pini amei long penil tum dak kadoko ve dak VDC chairman la pen MEC la penil tum mondol kadoko tum same ke wang gilangani Surupathar angkangalo mesen pen kadoko ke claim ke dam pon thimji
anso se party pang tang pon du ji phan ado community tum dak ching wai ching sai pon thulo lasia kapre ka bang kenil tum ahin pen nonoma ke kapre ke ni thai bela lan pen si than pon lo la pen thu bang ke ko puthot la bang so nal tum a channel hoi pen puthot pal chiti thu la lo district long pen kapin khara ting pen sia ko pen abstamin tum dak bukazan el yang kang bike procession tabe padu ponji lase homosti pin pen dami la bang so program dami kapal chun ponji phasin tum chisi khedang pon lo lase lipini nal tum a channel hoi pen ko la bang so ke bang gilang asai ke deng ponji phan dami ko pachini pon thulo kedam tang pai pai ne phai krisi aju RV ke jang ke thi open catchment minute a jok pen si nizang Karbi Anglong lakhai si duramla MSc consent ki par lobont tengkra lang so hawar ke hidielong rada tum sai chuti ki kang mare sok I tang adi man sami langkang lum era jok pen si na hok du net I jobet RV ke thi ke jang pen pinang ana hemrit ki lang inum dun lo la so jok pen rat tum sami ki to ki thaks pen ki sung do kok lo lapent lang ke thi pen a jok pen si to wara long mesen kalawar ke dira jok pen si labang su lang thi sami to waran tami pon lab lo lesi Karbi Long Tamas council atum pen sami ra tum lai ki sunga putak sami prabjin pen nang pa jok pi pon tha pusi ra tum pen chunu ri pon অটোনমাস কাউন্সিল CM তেখেতৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছিলোঁ আৰু আমাৰ যিখিনি প্ৰভাত আৰু ছাৰ কাৰণেও অনুৰোধ কৰিলোঁ যে আমি যিখিনি ধান খেতিবিলাক যে পানী উটুৱাই লৈ গ'ল সেইখিনি আপোনালোকে যাতে সহায় কৰিবৰ কাৰণে ৰাইজৰ সহায় কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যাতে যেন মোৰ যিখিনি পুখুৰীত মাছ 5,000 মান মাছ এৰিছিলোঁ সেইটোতো নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু ধান খেতিও নাইকিয়া হৈ গ'ল গতিকে অকল মোৰ কাৰণে বুলি নহয় বহুত ধান নষ্ট কৰা হৈছে এবাৰ বানপানীতে গতিকে আপোনালোকৰ যে আমাৰ অটোনমাস কাউন্সিল CM আৰু আমাৰ ছাৰ প্ৰভাত আৰু ডাঙৰীয়া তেখেত কাৰণেওতো আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ টেঙালাংছ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ কাৰণে সহায় কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিলোঁ Karbi Long Tamas council long kachari bom atum ki dam bom bang bom lo lapen rajistmi nangsilar bom lo bon semi Karbi Long dui hoilong ki du arar tum hawar ki pinanda kaching thura sai ke videra jokpan si rar tum pinanda ki supen di chaknang bom lang lason si nizang Karbi Long pen meghlai dui hoi atowar pen chenglok me lang kile lidera joksi labang so hawra ratum ke pinanda pa phidun hublang lapen Karbi Long Tamas council atum pen semi kelang pon pangkhre bi sonsi nang mandal thi pini ani anta labang su adui hoilong ki do ara tum phant ka chingthura sai mu ke deng pon ing ar o sonsi thek pon longlang la sonsi nizang Karbi Long pen meglai dui hoilong ke du rong pangbong irui pen ephong ke cho hi thi pen nong jirong adak ka cheleng atowar semi ke hinu era joksi ra tum pen ka cheleng phan pen ansung pon nanglo lasi Karbi Long Tamas council long ke do ki theding atum pen sami nizang Karbi Long pen meglai dui hoilong ke do pen labang so to war pen chenglok ka prek ka chingthura sai mu ke deng pon chia phansi Karbi Long pen meglai dui hoilong ke do Karbi ara tum pen Karbi Long Tamas council atum phan chuni ri ta pat pen Barnabas bi Karbi Longri Abirta pai ni phai khri hiniani Karbi Anglong district administrations atum pen Assam State Its Control Society atum pen patirpi ponsi Bogajan Jind Baba High School along drugs lapen its IVF thak chirok to mai pedopon Jin Baba High School long Luthan Bang Hoesor Borapen gets Pempu Pona Mailong Alihiamban Pen Karbi Long District AIDS Control Officer Dr. Sanjit Sarang Fanga Dr. Lominder Tibung
Bogosan Block SGM lapen HO Dr. Devaraj Diuri, Karbi Longri Abirta Council Principal Secretary lapen ka prek manpeng ni rachitong Rakhi kirim mat drugs ke chopen semi Aug.12 kan hok thetan Rakhi kirim mat drugs ke chopen semi it's a kesopen chenglok ka prek ke suta longsi ikai semi na hok reji lasi lahai drugs mat Rakhi pen semi ki dugut pehlu bang akenang sot pusi labang suchirok tok amai long stong dun alhi tum pen semi than pa jumi ponsi labang suchirok tok amai mesen pen pachun pon আজি আমাৰ যিসকল চিকিৎসক বিশেষজ্ঞসকল আহিছে মোৰ লগত আছে সকলোবিলাকে আছে মঞ্চত উপবিষ্ট হৈ আছে একেলগে তোমালোকক ভাল ধৰণে আজি জনাব শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলকো আজি এই বিষয়ে জ্ঞাত হ'ব যাতে আমি তেওঁলোকক কেনেদৰে কাউন্সেলিং কৰিব পাৰো जिसके हिसाब से हम लोग देश को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे पिछले वर्गों को हम आगे बढ़ा सकता है ये भूमिका हम लेना पड़ेगा अगर हम ये नहीं लेंगे तो देश को कैसे हम सुधार करेंगे जब बिगड़ते हुए हालत जैसे हम ड्रग्स लेने के बाद होता है ये होने के बाद हम लोग का देश को जो आगे बढ़ने का जो चांस था वो चांस थोड़ा बिगड़ देता है इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है हम लोग अपने आप को सुधारना पड़ेगा हम लोग बंधु के साथ आपके दोस्ती के साथ हम लोग ये दोस्ती निभाने के साथ ही साथ हम लोग शिक्षा देने पड़ता है जिसके तरफ से हम लोग कई जो अनड्यूस चीजें हैं हम लाने नहीं चाहिए ये जो है नशेली वाला पदार्थ जो है वो चीज हम लोग ये Pini Karbi Longri Abirta pan ki lan bang sikang ton piglo 2 mi thang mi kardom